Drage naše dame, poneka gospodo koje su se ovdje našla, dobro vam dan, dobrodošli. Hvala što se kao i uvijek odazovete u ovako velikom broju. Danas ćemo zajednički pokušati odgovoriti na pitanje zašto je toliko važno govoriti o hormonima i njihovom utjecaju na žensko zdravlje. Hormoni igraju veliku ulogu u svim fazama našeg života, od puberteta preko trudnoće, sve do menopauze o kojoj premalo govorimo. I dalje je to tema koja je na neki način stigmatizirana i smatramo da je vrijeme da se to promijeni. Zato je danas ovdje Šihajer okupio nas i stručnjake iz raznih područja da to promijenimo, pa ćemo za početak pozvati glavnu urednicu Šihajer portala Ljubicu Jurić da nam se okupi. Izvolite. Hvala Petra. Sve vas još jedan put srdačno pozdravljam. Hvala što ste došli. Hvala našim sponzorima, hvala našim panelisticama i još jedno veliko hvala našim čitateljicama. Naime, one su u jednom, recimo, zanimljivom broju, gotovo 2500 žena ispunilo našu anketu, koja je nama zapravo poslužila kao dobra baza ovog današnjeg panela. Ja se nadam da ćemo nešto danas naučiti, naravno slobodne ste pri kraju pitati šta god želite. I Petra, izvoli. Hvala. Još jedan gdje sam ovako sjajnim druženjima. Pozdravit ćemo i naše drage dame koje su danas ovdje s nama. Doktorica Maja Gulje, specijalistica ginekologije i opstetrici iz Poliklinike Ginece. Dobar dan, dobro nam došli. Drago mi je. Katarina Marković-Melki, nutricionistica iz Poliklinike Leptir. Dobar dan, dobro nam došli. I Maja Vučić, psihologinja. Dobar dan, hvala. Petra Meliš, specijalizatica 5. godine endokrinologije i dijabetologije iz Kliničke bolnice Dubrava. Dobar dan, dobro nam došli. Marjeta Kessler, poduzetnica, influencerica. Dobar dan, hvala još jednom. Budući da ćemo danas dosta govoriti o brojkama iz naše ankete, jedan zgodan podatak. Prema popisu iz 2021. prosječna Hrvatica ima 46 godina, dakle upravo sad negdje ulazi u menopauzu. Evo, možemo krenuti samo da provjerimo, ali nam i ovi mikrofoni ovdje rade. Ako se slušam nešto ne čuje dovoljno dobro, samo maknite da budemo malo glasniji. Doktorica Meliš, evo iz naše ankete je vidljivo da čitateljice su upoznate sa značajem hormona, 83%. Kako hormonska neravnoteža djeluje na našu organizam? Pa evo, hormoni su nam bitni u svim fazama naših života, što od fetalnog razvoja pa i nadalje, pogotovo u pubertetu, u trudnoći, u menopauzi, perimenopauzi, to su neke faze koje se mogu izdvojiti. Međutim, hormoni su bitni i u drugim fazama rada našeg organizma, i u metabolizmu, i u spavanju, i u mršavljenju. Dakle, u svim tim fazama su hormoni izrazito važni i njihova ravnoteža dovodi do zdravlja, do normalnog funkcioniranja organizma. Kada neki od njih ispadne iz funkcije, kada neka od osi tih ispadne iz funkcije, tada dolazi do bolesti. Bitno je naglasiti da ne daju svi simptome, pa onda treba u stvari pacijente educirati kakvi su to simptomi koji bi doveli do posjeta endokrinologu, to je kada bi posumnjali na neku hormonsku neravnotežu. Koji su to onda najčešći poremećaji i kako ih možemo prepoznati? Pa evo, ja mogu reći svog kliničkog iskustva u bolnici. Znači, nama se najčešće javljaju pacijentice ili zbog akna i dlakovosti, ili zbog nereguliranih menstrualnih ciklusa, ili zbog naglog dobitka na tjelesnoj masi, ili da ne mogu smršaviti unatoč prehrani i tjelovježbi, ili zbog umora kroničnog, to je nešto sad često nam dođu s takvim simptomima. I onda mi na temelju toga, na temelju dobre anamneze, u stvari usmjerujemo dalje našu endokrinološku obradu. Ignoriramo li mi žene te simptome i mislimo kao proći će imam ja vremena ili se malo i poboljšavamo po tom pitanju? Pa ima i toga, ima i toga, znači kad nam dođu, recimo znaju nam doći sa već napravljenim analizom hormona, onda kada mi ja već ispitujemo, onda kažu to je trajalo mjesecima, godinama, nisam tome pridodala pažnju, imam puno posla ili stresno živim i tako, ali načelno znaju da se nešto događa, da je neka promjena u pitanju.
Hvala puno za sada. Mi ćemo danas, nećemo ići na preskokce, nego ćemo onako lagano u krugovima vrtiti pitanja. Naravno, vjerujem da ćete vi isto tako imati pitanja nešto malo kasnije, pa slobodno dignite ruku, donijet ćemo mikrofon do vas. Doktorice Kudelj, možete nam pojasniti kako spolni hormoni utječu na različite faze našeg ženskog života? Pa ja bih rekla da je estrogen i progesteron, da su oni ključni hormoni u svim fazama života žene. Od puberteta do reprodukcijske dobi do menopauze. Svi znamo da pubertet u stvari počinje sa nešto jačim učenjem hormona koji izazivaju pojavu prvih sekundarnih spolnih karakteristika, znači razvijaju se dojke, pojavlja se menstruacija. U reprodukcijskoj fazi imamo menstruacijski ciklus u kojoj hormoni fluktuiraju. Znači, u prvoj fazi ciklusa nam dominiraju estrogeni koji zadebljavaju endometrij, a progesteron nam je odgovoran za pripremu endometrija za eventualnu trudnoću. U ovoj fazi menopauze dolazi do pada estrogena i progesterona, što izaziva značajne simptome koje neke žene jače, a neke slabije pogađaju, kao što su pauzi, kao što je nesanica, kao što su promjene raspoloženja koje mogu dovesti do depresivnih ili anksioznih poremećaja, a tu su također i seksualni problemi koji uzrokuju seksualnu nezainteresiranost, koja je uspropraćena i ovim genitourinarnim sindromom menopauze, a to znači da dolazi do nelagode ili boli u vrijeme spolnog odnosa i onda nam to sve utječe na narušavanje partnerskih odnosa. Tako da su izuzetno važni ovi hormoni za život žene. Evo, malo smo se mučili u anketi. Da, to sam vidjela. Znači, u biti u PMS-u nam ključnu ulogu igra progesteron. U prvoj fazi ciklusa, znači, imamo taj estrogen koji je važan i priprema endometrij, a u drugoj fazi ciklusa nam je jako važno prava razina progesterona, jer on u stvari modulira djelovanje estrogena. Ako imamo nisku razinu progesterona, onda dolazi do predominacije estrogenih učinaka i javlja se razdražljivost, promjena raspoloženja, napuhnutost, osjetljivost dojki, tako da je iz toga jasno da je jako važno voditi brigu da nam ti hormoni budu u što većem balansu, zašto nam jako pomaže nekakva modulacija životnih navika koji te hormone stavljaju u balans. Uvijek nam ostaju situacije gdje nam je nužno nadoknaditi taj progesteron putem hormonske terapije kako bi žena zadržala svoju kvalitetu života. Ali ova prva faza je nešto što moramo biti svjesni i u stvari raditi na njoj već kad imamo male znakove da smo u disbalansu. Hvala vam puno. Mi ćemo dalje po našoj anketi, 29,3% čitateljica izjasnilo se kažem da uzimaju dodatke prehrani, 49% ih konzumira povremeno. Postoji li hrana ili dodaci prehrani koji mogu pomoći da se osjećamo bolje tijekom tih hormonalnih promjena? Hvala na pitanju, pozdrav prije svega svima. Da, evo, drago mi je čuti da je ovako bio uopće veliki interes na samo ispunjavanje ankete i da su žene lijepo se angažirale oko samih odgovora i vidim da zapravo interes i svijest postoji. Vjerujem isto tako naravno da su same čitateljice portala upravo te žene, te skupine žena koje
jako puno znaju o i prehrani i suplementaciji, ali i o drugim aspektima, recimo to tako, poboljšanja kvalitete života. Nažalost, mi često lakše dopiramo do njih, a puno rijeđe do onih drugih koje zapravo nemaju takva saznanja i svijest o tome koliko im banalni alati mogu biti pomoć u tome da ne dođu do nekakvih značajnijih simptoma i zdravstvenih problema. Što se tiče same suplementacije, ja ću ovako naglasiti, dakle, prehrana prije svega i uvijek bila i ostala. Nažalost, u užurbanom životu kakvom živimo, mi bi svi htjeli da imamo neko brzo rješenje, da prebacimo odgovornost na neku kutijicu koja će nam biti saveznik i da je to rješenje brzo, efikasno, po mogućnosti već to isto popodne da osjetimo promjene u simptomima, odnosno ublažavanje simptoma. To nažalost tako ne ide. I tu nekako odmah sve pacijentice koje dođu s takvim idejama pokušavamo ne razočarati sigurno, ali razuvjeriti da će im to zapravo rješenje biti dugoročno moguće. Ako se problem gura pod tepih, onda zapravo suplementacija ne može puno pomoći. Suplementacija, odnosno dodaci prehrane, sama riječ kaže su dopuna, dodaci prehrane, znači da bi bili dodaci trebamo imati adekvatnu prehranu. Ja neću sad puno duljiti i pričati o opcijama, prehrambenim modelima. Moramo biti svjesni da smo svi različiti, a opet jako slični. Individualni pristup je nešto što svaki nutricionist njeguje, da postoji savršena formula koju bi vam ja ovdje mogla izrecitirati. Ja bi bila najsretnija, onda vjerojatno ni moja struka ne bi bila uopće potrebna i druge brojne struke, ali postoji možda nekakva, recimo, model prehrambeni koji nije nužno možda najbolji, ali je najprihvatljiviji i najprimjenjiviji u svakodnevnom životu. I koliko god pokušavamo ići okolo i mijenjati nekakve metode ili svašta dolazi iz svakodnevnih trendovi u prehrani, pa imate ovu prehranu, pa onaj model, pa ovaj pristup, ovaj ritual je ključna riječ danas, na kraju se sve vrati na početak, mediteranska prehrana. I da vas sad pitam, ali iskreno, uopće da li znate što je mediteranska prehrana? Ne da li je konzumirate, nego da li uopće imate svijest o tome što bi ta vrsta prehrane predstavljena. Ne znam koliko, znači evo, ako ima neko manje sramežljiv u publici da kaže svoju neku predodžbu mediteranske prehrane. Što bi bila mediteranska prehrana? Evo, može. Maslinovo ulje, svježe namirnice kao povrće, nekako mi je feta u glavi. Molim, što? Feta mi je u glavi. Feta sir. Ili to ja želim da ti Odlično. Evo ga, bravo, imamo nadopunu. Da, znači sezonske domaće namirnice prije svega, sa obiljem maslinovog ulja i plave ribe i sada ajmo onda se vratiti opet na ono prvo pitanje, da li prakticirate mediteransku prehranu u svakodnevnom životu? Znači, što je problem? Nije problem zapravo možda čak ni svijest o tome što bi ona trebala biti, nego da se stvarno sebi kažemo u načelu bi voljeli, jako je fina, jako je ovako instagramična, jel? Ali u suštini zapravo je slabo prakticiramo i to je problem, a s druge strane lakše čak pribjegavamo nekim kompliciranijim modelima koji padnu u vodu nakon 10-ak dana. Ovu prehranu bi mogli provoditi dugoročno, cjeloživotno i ne bi predstavljala nikakav ni financijski ekstra izdatak, mislim mi živimo na Mediteranu. Newsflash je to, jel? Znači problem je taj što po statistikama, nažalost, jako malo ribe jedemo. Maslinovo ulje još i konzumiramo, ali riba nam je ključni problem, jede više Poljska koja nema izlaz do more nego recimo Hrvatska. To su ti problemi. Kulturološki, ne znam, različiti su razlozi, brojni su razlozi i tu recimo suplementacija može pomoći, znači nema nerješivih stvari u kontekstu nadopune prehrane, optimizacije prehrane, samo treba razgovarati. I evo, apeliram, ispričavam se, recite. Recite, slobodno reagirati. Da, samo recite. Ja sam samo pitala što biste vi predložili za doručak u kontekstu te mediteranske prehrane? Evo, bit će vjerojatno, ja mislim čak kasnije jedno to pitanje. Odgovor na pitanje, tamo se možeš slobodno kasnije. Pa preporučila bi da zapravo... Pa ćemo te preskočiti u drugom. Može, slažem se. Pa preporučila bi prije svega zapravo svakoj ženi da se kaže iskreno, je li želi doručkovat, ne želi doručkovat, odmah čim otvori oči, da li je pod pritiskom od javnosti, od nekakvih očekivanja, informacija koje čita da mora doručkovat, da li joj se pije kava, da li joj se spava još 3 sata, šta ona zaista ujutro želi i šta može.
Znači, naravno, želje i mogućnosti su, recimo, tako negdje, tako je. Ja prije svega kažem, kad mi dođu sa različitim idejama, pogotovo pojela sam samo pecivo, ali najbolje je bolje da sam to pojela pa popila kavu nego ništa, onda mi dođe da kažem bolje ništa nego svašta. Jer dogodi se to da od samog pritiska počnemo konzumirati neke namirnice koje možda ne bismo sami prvi izabrali. Instinkt nam govori jedno, a neke upute drugo, pa jedemo zobenu kašu, možda na silu, a nismo vični takvoj vrsti obroka, pa nas ta zobena kaša na kraju ok, zasiti, ali možda izazove nekakav niz reakcija koji probavnih smetnji, jer recimo nismo dugo jeli tu količinu vlaka najranije ujutro, pa se dese probavne tegobe, pa onda odustanemo od te zobene kaše, pa onda prestanemo jesti skroz doručak. Radimo individualno, znači ja stvarno kažem da je moguće reći idealan doručak, ja bih ga odmah sad rekla. Moj bi bio, evo ja ću reći svoj koji bi meni bio tako, kad imam onaj mir i trenutak za sebe, ne bi pribjegla nekakvim slatkim doručcima, apsolutno bi više išla, ne znam, recimo nekakav dobar kruh, on može biti od kukuruznog do raženog do nekakvih, ne znam, finih krekera, losos, maslac, meni su to kombinacije koje mene čine sretnom, jaja, maslinovog ulja obavezno, soli, papra, bosiljak, ali to su ono dani u tjednu kad ću ja to napraviti vikendima, na primjer, ili ako sam pripremila dan prije. U drugim situacijama prije ću ga preskočiti u smislu do nekog doba, malo kasnije, pa pojesti neku dobru užinu tipa, ne znam, probiotički jogurt, pa čak i pecivo neko, samo da je kvalitetnijeg tipa, zrnato sa sjemenkama i slično, nego da ću najranije ujutro pripremati nekakvu kašu sa voćem i tim kombinacijama, jer je netko rekao da je to jako zdravo. S druge strane, osoba koja će pribjegavati više slatkim doručcima, najbolji prijelaz bi upravo bio da se nekakvih korasana, krafni, peciva, slastica, koje su biti deserti pa ih ne bi trebalo doručkovati, da pređe na slatke varijante koje uključuju voće, fermentirane proizvode, različite kvalitetne žitarice i sjemenke. To bi bila onda prije uputa takvim osobama. Ima načina, ima metoda, ima puno recepata koji se mogu praktično primijeniti, samo je stvar volje i otvorenosti i, ajmo reći, na neki način organizacije dana, jer ako ne uđemo u neku rutinu, ako konzistentno ne ponavljamo, padnemo, ustanemo se, neće se dogoditi da ćemo čudom početi jesti savršene doručke svako jutro samo od sebe. Eto. Ja bih htjela dodati samo vezano za mediteransku prehranu. Znači, mi imamo pacijente oboljele od šećerne bolesti, debljine i glavna prehrana koju preporučujemo je mediteranska prehrana, ali svi zaboravljamo da je u stvari mediteranski način života to što dovodi do rezultata. Znači, to je uključivalo težak fizički rad i popodnevni odmor, što mi u današnjem užurbanom svijetu ne konzumiramo. Tako da, evo, to bih htjela naglasiti. Osim riba i svega, tu je bilo leguminoza, dakle, grahorica kao temelj prehrane, koje nisu niti financijski veliki izdatak za obitelji. Nama se najčešće pacijenti žale, riba je skupa, ne mogu se toga pridržavati. Evo, to je glavni argument zašto se mediteranske prehrane ne drži, jer je mediteranska prehrana skupa radi ribe. Ali u stvari je riba bila neke dane u tjednu, meso je bilo jednom tjedno, a temelj su bile zeleno povrće i grahorice. I manistra u suvo. Prije nego svi ogladnimo. Majo, da se malo vratimo, evo kako nam svi društveni pritisci, trendovi koji dolaze, odlaze, sama stigma oko hormonalnih promjena utječu na zdravlje. Pa moram priznat, kad si mi prvi put rekla da ćeš me to pitat, da sam si pomislila kakva stigma, kao to je to, zapravo kad malo bolje zagrebem, sjetim se iz nekih privatnih krugova tih promjena da to može za ženu značiti različite stvari. Jedna od je prestajem biti kao bilo prošlo. Ulazim recimo u menopauzu, više nikad neću moći roditi. I sad, šta je do tad bilo? Bilo je Bog doviđenja. Onda to vidiš i po ženama koje su i rodile, možda su obolile ili imaju neki suspektan nalaz da bi moglo tu biti neki gadan rak, pa ajmo bolje sve vaditi van, iako ne misle više rađati, i to im je nekakav oproštaj od sebe kao žene, kao da se smatraju manje žene nego šta su bile do jučer.
S druge strane, kako imamo pritisak da budemo lijepi, mladoliki i da nemamo niti jednu boru do kraja života, ako je moguće, onda ako kažem da sam u menopauzi, a ja jesam, fakat jesam već 3 godine, ako to kažem, onda sam već stara. Opet ne valja. Kuć, sad sam misli frajeru reći, ja sam ti u menopauzi. Otpis. Nije baš, Ja bih ovdje puno da odreagiraju, samo jednog, dva, pa. To je s jedne strane, a s druge strane, efekti tih hormonalnih promjena, sad nevezano je samo menopauza i menstruacije, i ciklusi problematični. Ja imam klijentice koje imaju 23 godine, koje su kod endokrinologa i ginekologa tjedno, više su kod njih nego kod mene, jer su od toga lude, plačljive, živčane, grizu sve oko sebe, depresivne, anksiozne i tako u krug. Pa se tu nikad ne zna šta je prije, kokoš ili jaje. Često mi znamo reći šoroj mikrofon, isto mi danas naučili. To. Zašto se to događa? Kako onda možemo upravljati tim Pa evo, ludim osjećajima? znam, otprilike smo čuli kako se ti hormoni, kad se dogode ti hormoni, to zato kaže ne zna se šta je prije, kokoš ili jaje. Kad dođe do disbalansa hormona, hormoni utječu na našu psihu. Zbog toga se tako osjećamo. Znamo ova dva osnovna, kortizol će nam stvoriti taj osjećaj da smo u anksioznosti, dok je serotonin, hajla bajla, svi smo super i sve za 5. I sad kad dođu ti hormoni u disbalans, naravno da je odmah se to odražava na našem ponašanju. Kako postoji i povratna sprega, znači može doći do samog disbalansa hormona pa ću se zbog toga osjećati drukčije nego što bi bilo uobičajeno, a postoji to da ja sa svojim načinom razmišljanja i gledanja na stvari oko sebe, pa po definiciji anksioznost je negativno predviđanje budućih događaja, otprilike kao da smo Baba Vanga, i kad sam stalno na to usmjerena, evo sad neće biti ovo dobro, ko zna kako ću danas biti, kako ću izgledat, imam ispit popodne, sigurno ću past, ja se nikad neću udat, vjerojatno neću nikad ni imati djecu, sve će biti crno. Taj način razmišljanja opet diže razinu kortizola, jer naš mozak ne razumije razliku između ja predviđam situaciju i kao pokušavam se pripremiti na to, ili ja sam stvarno u toj situaciji. I kad god mozak sebi napravi prijetnju, amigdala, koja je nam zadužena za te hormončiće, ona samo šusne u naš organizam veliku razinu kortizola i to je onaj osjećaj kad si ti malo u strahu. Tako da i mi radimo disbalans hormonalni opće sa načinom razmišljanja. Tako da sam dobro razmišljala o tome koji ću sad tu odgovor dati, zato se tu ni ne znam šta je prije kokoš ili jaje. Ali što god da je, ako je prirodni disbalans hormona, znači dakle nismo ničim izazvali, kao što evo ja u menopauzi imam te neke promjene valonge, na svu sreću još nisam poludela, još sam dobro što se toga tiče, mogu sebi pomoći da ne radim dramu oko toga šta sad lošije spavam, šta me huja ulovi od vrućine, pa sad bi sve skinula sa sebe, a hodam recimo tu u bani, pa moram to istrpiti. Znači, ako još sami sebi dodatno psihički zagorčavam život, da kažem, vidi kako si loše spavala, sad će ti cijeli dan biti grozan, nećeš biti u stanju to, tvoj život je grozan, živčana si, nervozna si zbog toga svega, opet predviđam kako će biti, pa ću ja biti i lošije, onda mi se ta hormonalna slika neće popravljati, neće hormoni dolaziti u balans. Ne znam, sam bila dovoljno jasna. Biće sigurno pitanje, vratit ćemo se još kasnije. Marija, hvala još jednom što si hrabro odlučila pred svima nama progovoriti o svojim problemima. Kada i kako si shvatila o čemu se zapravo radi? Evo, pozdrav svima. Ja sam početkom prošle godine se suočila sa nepravilnostima u ciklusu i sad, u principu, ja sam reagirala dosta brzo, ja bih rekla odmah, s obzirom da sam imala problem da se meni ciklus svaki 15 dana ponavljao, što znači da sam ja u 2 mjeseca imala 4 puta menstruaciju i naravno da mi je to odmah bio nekakav signal da se nešto dešava i pritom prije nisam imala nikakvih problema nikad. Otišla sam naravno kod ginekologa, nakon ginekologa sam išla napraviti hormone, nakon toga opet ginekolog. Kod mene nije bio veliki zapravo taj disbalans,
tako da se ja nisam odlučila za hormone, već sam željela prvo istražiti šta postoji od nekakvih, ajmo reći, prirodnih pripravaka koji bi mogli tu moju situaciju barem probati regulirati, odnosno da prvo iskrpiti tu situaciju, odnosno te pripravke, a onda da bi možda prošla na nekakve hormone ako bude potrebno. Ja se još uvijek, ajmo reći, borim, ali je ove godine situacija puno bolja. Znači ja sam prošle godine, kako sam znači naišla na tu maku koju sam počela koristiti, pa prvo mi je dosta trebalo da se zapravo organizam prilagodi, jer je meni taj ciklus pratila jaka glavobolja koju isto prije nisam nikad imala. Trebalo mi je nekako vrijeme da se moje tijelo prilagodi, ali dalje je to, ajmo reći, ja sam skoro cijelu godinu imala 2 puta menstruaciju, znači to je 2 puta menga, 2 puta sve 2 puta, što stvarno mi utječe. Bez obzira što ja nisam ovo što je Maja spominjala, da sad predviđam i da sam negativna, nisam, ali glavobolja, menstruacija koju imate svaki 15 dana u potpuno normalnom obujmu, u jednom trenu se misliš, Isuse, kaj je ovo? No, ostala sam, ajmo reći, ne znam da sam ostala normalna, treba to isto provjeriti. Ali sam ostala ustrajna, rekla bih, na tim pripravcima i ja bih sad mogla reći da od početka ove godine se stanje popravilo. Ponovilo mi se možda još u 2 navrata da mi se desi to da dobijem za 15 dana, ali ja sam sad doslovno stalno broj, recimo ja nikad prije nisam pisala, doslovno mi je bio ciklus uredan. Ja sad doslovno imam notes i pišu mi unutra datum kad je menga i čime počne boli krvu, ja sam već na kalendaru. Samo zato iz toga nekakvog straha, jer se bojim opet će, evo je dolazi. Tako da ja sam sad ajmo reći ok, recimo zadnjih 6 mjeseci mi je ciklus super, uzimam tu maku, uzimam crvenu maku koju je to meni sugerirala ginekologica. Nakon toga sam googlala, naravno, počitala sve što postoji. Našla sam jednu koja po mojem nekakvom, ajmo reći, mišljenju i po tome što sam pročitala je najjača i s njom sam krenula i sad sam recimo 6 mjeseci mi je ciklus normalan. Znači vratili smo se, nisam se vratila znači na 27 dana kako sam imala inače, ali recimo između 23 i 25 mi je sada menstruacija, što je ok, zato što spadamo jedan put mjesečno, glavobolje više nemam, povremeno mi se to još javlja, ali to doslovno kad mi je taj nepravilni ciklus, odmah mi je glavobolje i recimo još što sam primijetila, spavanje mi je bilo ok, ali nisam imala te baš valge, ali recimo po noći me znalo mučiti da se recimo jutro probudim i da sam tu majice zaljepljena, da sam zapravo se uznojila. Ali evo, za sada pokucam, stvarno situacija dobra, 6 mjeseci ciklus ok, s time da ja nemam nikakve, znači, ajmo reći, što se tiče ginekološke, nikakvih problema. Znači, sve moje ginekologici izgleda ok. Znači, imam i ovulaciju sve, ali eto, nešto se desilo. Mogu ja postaviti jedno pitanje? Može. Jeste još nešto promijenili u životu, osim što bi počela maku? Jesam, dala sam otkaz. Slažem se s vama za ovo pitanje zato što ja sam 20 godina radila znači, u korporativnom svijetu gdje sam uvijek bila, ajmo reći, barem zadnjih 15 na nekakvim visokim pozicijama i sredinom prošle godine sam se odlučila dati otkaz i otvoriti svoje i raditi za sebe. To je prva stvar koja je utjecala, samim time, kako sam naravno dobila više vremena, mogla sam si bolje isplanirati što se tiče treninga, što se tiče spavanja, prehrane, tako da ja recimo kako sam se dizala recimo zadnjih 8 godina sam radila od 8, dizala sam se recimo u 6, nisam jutarnji tip i to mi je bilo, stvarno mi je to stvarno velike probleme. Ja se sad lijepo potegnem koliko mi se spava, toliko spavam, znači nemam budilicu, osim naravno ako negdje idem, ali sad mi se taj bioritam slože, recimo ja spavam do nekakvih 7 i 15, pol 8 i ja se stvarno budim full naspavana, odmah znači više nemam taj jutarnji nekakav ugljen. Hvala na dijeljenju, evo Petra zna da se njoj vraćamo pa ima još nešto za dodati ili pitati. Ili mikrofon samo u pripremi. Možda je samo važno još zbog vas, ste vi liječnica, štitnjača mi je bilo ok.
Znači, radila sam sve hormone, mama mi ima Hashimoto i to idemo redovno godišnje kontrolirati i tu je sve bilo ok. Hvala puno, vratit ćemo se s nekim pitanjima. Natrag na našu anketu, još jednom samo da zahvalim, je gotovo 2500 žena je ispunilo, stvarno sjajna brojka, hvala puno svima. Imali smo jedno pitanje za koju hormon u tijelu se kaže da je dirigent hormonskog orkestra, odnosno ako je on u ravnoteži, da će svi ostali hormoni biti u ravnoteži. 63% čitateljica označilo je kortizol. Koji su neki najčešći znakovi da nešto nije u redu s hormonima i kad to treba otići napraviti? Pa evo, ja bih se prvo na anketu oslonila. Ja bih voljela da je pitanje glasilo koja žlijezda u tijelu je dirigent hormonskog orkestra i tu bi sigurno onda bio nedvosmislen odgovor hipofiza, jedna žlijezda na bazi mozga koja luči više hormona, to jest 5 osi je zadužena je za 5 osi svojim lučenjem bazalnog hormona koji onda djeluje na 5 različitih žlijezda u tijelu. Ali kad je već ovako pitanje formulirano, onda bi dedukcijom zbilja izabrala kortizol kao hormon koji je jedan od glavnih u organizmu, znači hormon stresa i njegova visoka razina, prvenstveno visoka razina u stresnim situacijama može dovesti do različitih zdravstvenih problema. E sad, zašto je ta visoka razina? Naravno, na nama endokrinolozima je da to istražimo, da li je neka endokrina bolest u pitanju ili je samo taj stres kojem smo izloženi izvana razlog jednoj blažoj povišenoj razini. Da, o stresu stalno pričamo, nemojte se živcirati, maknite stres od sebe. Da. To je vrlo teško. Nemoguće. To je vrlo teško. To je vrlo teško postići, pogotovo nama ženama od kojih se puno očekuje. Da smo dobra majka i da dobro izgledamo i da smo iskuhano i da smo dobra na poslu i sve puno se očekuje i naravno da samim time razina stresa raste. Sigurno će i Maja imati za nadodat na taj dio da se u stvari naša endogena očekivanja treba smanjiti. I same sebi puno toga zadnje. Što bi trebalo, što ne bi trebalo. Maja, možda se želite sada? Pa, točno šta ste rekli. Ako smanjim očekivanja od same sebe, da ja, pogotovo kad nisam dobro, ako se nisam naspavala, nisam dobro. Ja sam noćas stvarno spavala samo 4 sata i to ne zato što sam tulumarila, nego zato što nisam mogla spavati. I ja sam sebi rekla, ok, ako danas nećeš moći ekstra stvari koje si planirala, nećeš to napraviti, neće svijet propast zbog toga. Ali mi možemo utjecati na razinu stresa, a to je da sami sebi kažemo kao prvo da mi ne moramo mnoge stvari raditi. To je ono što radim najčešće u terapiji sa svima, to su ljudi koji su često vrlo pametni, vrlo uspješni, visoki performeri i onda kad ih pitaš što ako traži od tebe šef da napraviš još nešto dodatno, a ti ne možeš to danas više, umoran si, gotovo je, 8 sati je prošlo. Jel mu možeš reći ne? Pa ne mogu. Zašto ne može? Zato što će šef mislit, šta vam padne na pamet prvo? Nesposobna sam, nisam tako dobra, jel? Dobit ću otkaz, što je zapravo to i kad trebaš dobiti otkaz, ne možeš u ovoj državi dobiti. To je stvarno zaključak, ali svi stvarno na to pomislimo, pa jesam šta krivo rekla. A zapravo ako smo iskreni prema sebi i znamo da smo odradili tih 8 sati sa svim odgovarajućim pauzama, by the way, niko ne može više od 5,5 do 6 sati raditi, 4,5 do 5 zapravo kad radiš umne poslove, nakon toga si mrtva kokoš i možeš samo životariti, ne znam, automatski nešto stiskat, klikat. Ako nismo u stanju reći šefu, ja sam odradila danas svoje, i ja ne mogu danas preko vremena ako gori, ne možeš tako 5 dana u tjednu, ne možeš tako svaki tjedan, na kraju dođe do tog sagorijevanja. I kortizol te pojede. On si došao doma, nisi se isključio iz jedne uloge, stalno ti mozak radi unaprijed. Šta još moram, šta me još čeka, šta će šef reći ako ne, a zapravo šefa trebamo isto gledati kao nekog ko nije ni dovoljno. Ako ti stalno sve izvršavaš, on će stalno spuštati. U jednom trenu si ti taj koji mora reći ja ovo ne mogu ili mogu do, koji dan srijeda, mogu do ponedjeljka.
jer oni ne znaju šta će s nama. Znači mi možemo biti dirigenti vlastitog života, tako da pokazujemo ljudima gdje su te granice, koliko mogu, pa čak i ako imam ovog narcisoidnog šefa pa koji će me ići s tim motivirat, kao, ja sam mislila da si ti sposobnija. Ja bi mu mrtva hladna rekla, ali to se događa. Svi imaju traume. Ja bih mu mrtva hladna rekla, meni je žao da nisam ispunila vaše očekivanja, ako vi možete naći nekog sposobnijeg, vrlo rado. Ja ću biti pomoćni radnik. Tako da i naravno da ga neće naći, jer malo je takvih koji će gaziti preko sebe i svoje obitelji na kraju, jer naš život nije samo posao. I onda dođeš kući, trebaš biti mama, kuharica, dijete traži nešto od tebe, sad umjesto da to pustimo sve drugo, jer evo, moja mama je bila taj high performance, 3 djece, šivala je sve i uvijek mi je falilo njezino to ležanje samo na kauču da mi ništa ne radimo. Onda je tata bio u toj ulozi i onda sam si tad dala obećanje da ću ja rađe imati neoprano suđe, nego to ne imati sa svojim djetetom, jer je ona jednom dijete, ne mogu je reći budemo za 10 godina kad mama zaradi dovoljno love, pa ću moći manje raditi. Znači, život nam ide i sami sebi možemo reći da je okej, a ako opet imam šefa koji mi prijeti otkazom, onda je možda bolje da mi da otkaz, jer ću se i tako spasiti, jer ću naći posao koji će mi biti zapravo, ili šefa koji će cijeniti sve to skupa. Sorry, malo sam se pričala. Ne, našli smo sad odmah novu temu, idući puta, kako postaviti granice i kako naučiti reći ne. Može? Da možemo svi. Brzo potezni, ima 5 koraka. Došli smo mi to na sat vremena. Ne treba, vraćamo se hormonima. Možemo li reći koji je to trenutak kad treba otići na pregled? Kad slušati svoje tijelo? Već sam prije i neke naglasila, ali evo, kroničan umor, promjene u menstruacijskom ciklusu, evo, što smo prije pričali, nagli dobitak na tjelesnoj masi, nagli gubitak na tjelesnoj masi, nemogućnost gubitka na tjelesnoj masi unatoč prehrani i vježbi, nesanice, glavobolje, dvostruke slike, recimo, to su neke od znakova koji bi nama, akne, dlakavost, poremećaj menstruacijskog ciklusa, recimo rekli. Dakle, to je nešto što bi nama pomoglo da usmjerimo endokrinološku obradu i da se upali alarm. A prema vašem iskustvu, jesmo li mi žene te koje ignoriraju sve to i čekaju da prođe? Ili ipak dolazimo i razgovaramo o svojim problemima? Jesmo li otvoreni ili još uvijek nekako Ja imam osjećaj, kada pričam, kada me neko pita čime se ja bavim, da ja kažem endokrinologija, onda oni kažu pa šta je to? Dakle, mi živimo u društvu gdje se ne zna šta je to i čime se mi bavimo i da postoje hormoni i da postoji u stvari veliki dijapazon bolesti kojima se mi bavimo. Dakle, mislim da ovakvi skupovi su dobri da se podigne svijest o endokrinološkim bolestima, pogotovo o endokrinološkim bolestima u žena. Pozvala bi zato sve koji imaju bilo kakve takve tegobe, prvo da se jave svojim liječnicima obiteljske medicine, onda će oni dalje putiti, a nikako ne ići sama na svoju ruku u neke laboratorije privatne vaditi, jer mislim da bi to mogla biti moja štitnjača ili... Vjerujem da ste sada evo mnogima otvorili poneki upitnik i da će imati pitanje i za vas nešto kasnije, kad se nastavimo družiti s kavu i kolače. Mogu ja postaviti samo jedno pitanje, baš vezano za ovo. Znači, zapravo mi svi kao idemo iskontrolirati hormone kad se već nešto desilo. Meni osobno bi bilo logičnije, znači da liječnik opće prakse jedanput godišnje, ne znam sad koliko su muškarci podložni, recimo voljenima štitnjače, vam kaže, odite se iskontrolirati hormone. Znači, jer svi smo mi pod stresom, svi smo mi u nekakvom užurbanom životu i barem ja koliko vidim iz moje okoline, jako puno žena s tim ima problema. Meni, moj liječnik, nikad nije rekao, daj odi se iskontrolirati hormone. Znači, tek kad se sve desilo, sam ja išla kontrolirati hormone. Da mi je on rekao, možda bi ti to bilo dobro, ja bi vjerojatno to napravila. Možda postoji i drugi neki hormoni koji se mogu iskontrolirati. Ja ne kažem zašto, kad već svi imamo zdravstvenu zaštitu, zašto nas ne tjeraju da je onda iskoristimo. Tu moram optužiti naš zdravstveni osiguravajući kuću koja ima svoje financijske limite, ali u svakom slučaju većina endokrinoloških bolesti ipak ima simptomatologiju. Bilo kako. Ali nekad mi ne prepoznamo, recimo glavobolja.
što će reći, glavobolja, odmah imam neki problem sa štitnjačom. Jer većina nas barem misli da će mu se ponoviti možda i 10 puta ta glavobolja prije nego što će on uopće reagirati jer neće povezati. Evo, konkretno za glavobolju, ako je ona svakodnevna, ako je ona zahtijeva liječenje analgetnicima, to je nešto gdje se već treba upaliti alarm. Zašto bi mlada osoba koja je relativno zdrava, to jest nema neka poznata oboljenja, zašto bi pila lijekove, zašto bi ona svaki dan imala glavobolju? Evo, to su nama neki alarmi kada ispitujemo pacijente. Onda recimo uz glavobolju ako ima i poremećaj vida ili ispad vidnog polja, tu nam odmah se pale lampice da se možda nešto zbiva na hipofizi. Poremećaj menstrualnog ciklusa, isto tako, znači nešto možda na hipofizi, možda s ginekološke strane. Tako da uvijek je dobro, mislim svako od nas ima svog liječnika obiteljske medicine koji ako naravno radi posao po PS-u i nije zatrpan administracijom, bi trebao usmjeriti pacijenta barem na nešto, barem na osnovnu neku laboratorijsku obradu. Evo, često nam dolaze već sa gotovim nalazima iz nekih vanjskih laboratorija, evo išla sam provjeriti i onda slučajnim nalazom se nešto nađe. Ja ne kažem da, ali onda anamnezom ipak doznamo neke simptome koji su duže trajni. Pa evo, ja sam vam sad taj primjer, ja doslovno odem si u laboratorij, privatno si izvadim sve što mi treba za štitnjaču, jedanput godišnje, mama nima problema i napravim samo platim i doviđenja. Imam zdravstvene, dopunsko i sve, ali jednostavno ne postoje smjernice za obiteljsku medicinu, šta svaka osoba treba, osim dakle, šećer, masnoće, znači osnovno to bi svaka trebala dobiti jednom godišnje kod svog liječnika, ali za hormone to nemamo. Jer se smatra da ipak oni daju neke simptome i javit će se taj neko liječnik. Kad već ima nešto. Ali ne možemo spriječiti konkretno, evo, znači, vi možete imati pozitivna prototijela na štitnjaču, a uredne hormone štitnjače. Vi sad, baš ćemo pratiti, godinama ćemo pratiti, ali to ne znači da ćete vi nekad razviti manifestnu bolest štitnjače, evo, konkretno. Dosta stvari smo otvorili, dosta pitanja. Danas smo u postocima, u brojkama. Doktorice Gudelja, pronašli smo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da se otprilike 17,5% odrasle populacije bori s neplodnosti. Koliko je važno redovito kontrolirati zdravlje jajnika, hormona tijekom života, čak i onda kad mislimo da je sve ok, da se dobro osjeća? To je odlično pitanje i odlična poruka. Kad pričamo o zdravlju jajnika i hormonima jajnika, njih je nužno kontrolirati redovito, bez obzira što se osjećamo jako dobro i u principu još uvijek ne razmišljamo o trudnoći, niti planiramo trudnoću. Razlog tomu je taj što se obično nekakve poremetnje u radu jajnika događaju vrlo rano i imaju vrlo blage simptome koje mi ili smatramo normalnim pa ih ne prepoznajemo ili su nam kulturološki prihvatljivi, odnosno tako smo naučili sa prijateljima i to nam je sve potpuno normalno i u redu. Tako da u biti nekakvi najčešći hormonski disbalansi kao što su sindrom policističnih jajnika ili endometrioza imaju simptome koje se mogu spomenuti, znači ne znam, sindrom policističnih jajnika povezujemo sa nepravilnim ciklusima, povezujemo ih sa povišenim androgenima, povezujemo ih sa inzulinskom rezistencijom, ali se javljamo u stvari uvijek kasno. Znači, rano prepoznavanje da nepravilni ciklusi nisu u redu, da akne nisu bez nekog razloga i da dobitak na težini nije nešto što govori o našem hormonskom balansu, nam kaže da zanemarujemo vrlo važne simptome vezano za sindrom policističnih jajnika. Rano otkrivanje sindroma policističnih jajnika nam omogućuje da prilagodbom životnog stila
da već vrlo rano osvijestimo šta je ono što utječe na ovulacijske cikluse. Znamo da redovita tjelovježba stimulira ovulacije, znamo da pravilna prehrana jako utječe na hormone. Tu prvenstveno mislim na prehranu koja bi uključivala i nekakve pažljivi odnos prema šećerima, prema soli, nekakva preferencija biljne prehrane sa vlaknima, protupalne prehrane, što isto tako uključuje tu biljnu prehranu, da to sve jako utječe na balans hormona. Važno nam je da sindrom policističnih jajnika prepoznamo odmah u ranoj fazi, znači ne samo ta prilagodba životnog stila, nego i hormonska terapija i druge intervencije nam omogućuju da spriječimo napredovanje tog sindroma i na taj način većina žena sa tim sindromom ostvari trudnoću, ali ne samo to, nego je to sindrom koji se povezuje sa metaboličkim promjenama i sa psihološkim promjenama koji mogu biti vrlo značajni i jako utjecati na kvalitetu života takve osobe, pa čak u konačnici i na njenu smrtnost. Ovih 17,5% koje smo spomenuli, to je dosta velika brojka, što znači da se onda ipak neki problemi nažalost prekasno otkrivaju, koje ste spomenuli. Da, PCOS je u stvari najveći uzročnik poteškoća u plodnosti kod žena, ali osim PCOS-a tu nam je i endometrioza, kod koje imamo u biti vrlo sličnu situaciju. Kod endometrioze dolazi do rasta endometrija izvan maternice, što izaziva bol, izaziva upalu i izaziva promjene u reprodukcijskim organima. Početak takvih promjena je isto tako često neprepoznat. Znači, događa se da godinama imamo simptom koji su bolne menstruacije i da je to potpuno prihvatljivo. Tu nam je isto rana dijagnoza koja opet uključuje ovu prilagodbu životnog stila, jako važna, i ova protupalna prehrana na koju pacijentica treba biti upozorena, a i hormonska terapija ili nekakva druga vrsta intervencije, farmakoterapije, utječu na to da se zaustave te promjene na jajovodima koje nam onda u konačnici otežavaju oplodnju jer ju čine, onemogućavaju normalan transport kroz jajovode. Ali i tu imamo i ovu drugu stranu priče, a to je da takva pacijentica ima bol koju ne smijemo zaboraviti, a ta bol, obzirom da je endometrioza kronična bolest i ako se ne intervenira, ona u stvari progredira sa godinama i onda se na takvo bolno stanje nadovezuju i psihički problemi jer se treba nositi sa takvom pričom. Tako da zaista je izuzetno važno da se i endometrioza i PCOS što prije prepoznaju. Mi tu imamo jednu određenu genetsku podlogu koja nam je predispozicija i za jedan i za drugi sindrom i možemo biti pažljivi ako znamo da neko u našoj familiji, mama, sestra, teta, baka, ima neku od ovih opcija i to nas može upozoriti da se čim prije senzibiliziramo na to da trebamo biti pažljivi, ali nijedan od ovih simptoma nije direktno povezan sa tom genetskom pričom, odnosno on se ne mora razviti ukoliko smo u tom čarobnom, dobrom životnom stilu.
Spomenuli ste zdravu prehranu, pa ćemo evo malo da stignemo sve izvrtiti, ćemo se poslije vratiti na pitanja. Carmen, evo malo ću ponovno tu kod vas. 45% naših čitateljica tvrdi da je zdrava prehrana najbolji pomoćnik kod održavanja hormonalne ravnoteže. No što je s fizičkom aktivnošću, što je sa snom, koliko spavamo i koliko kvalitetno spavamo zapravo? Pa ne znam, ja sam baš kompetentna za taj dio, mogla bi i sama sebi reći da pripazim na element spavanja, ali evo, ali mogu zaista iz vlastitog iskustva reći da čim je ritam uspostavljen, to može biti moj ritam, možda nekom taj ritam neće odgovarati, ja sam isto ovaj tip, ja bih najrađe da mi neko kaže da mogu ujutro odspavati samo pola sata, neću do 10, ali daj mi samo tih pola sata da nemam pritisak odmah od ranog jutra. Taj ritam kad se uspostavi, kad je dobar, ako imate priliku se izboriti za njega, baš izboriti za njega, može zaista puno pomoći. Pomoći vam već u samoj odluci na finoj razini, ne morate uopće biti svjesna razina, u odluci o tome što ćete pojesti, kad ćete pojesti, ako ste vi razdražljivi, kaskada događanja kreće, ako ste neispavani. Tijelovježba isto tako, mogu samo opet govoriti iz vlastitog iskustva, iskustva u konačnici pacijentica kojima suptilno nakon prvo prehrambenom intervencijom, pa onda tek kasnije malo počnemo razgovarati o toj tijelovježbi, kad dobiju osjećaj da su se pokrenule i da evo, zaista i smatraju da im je pravilna prehrana nekakav dobar start. Sljedeći korak bi bilo svakako razmisliti o tijelovježbi i to u nekoj koja bi opet njima odgovarala. Mene je moja nekakva ta ritam zadnjih par godina spasio. Spasio me, ja bi se usudila reći, od puno nekakvih drugih zdravstvenih tegoba, prvenstveno je onaj nekakav lokomotorni sustav, o kojem ne brinemo, postura, pa onda sama probava. Spasio me od lošeg sna na jednoj razini, fali mi ovo jutro, ali okej. I u konačnici me osvijestio o tome što i onda ne radim možda dobro u prehrani, a drugima propovijedam, pa onda sam i taj dio malo popravila, jel? Znači, taj fina kombinacija tijelovježbe, sna i prehrana apsolutno je sveti gral. Sad, što možemo napraviti? Svi bi mi htjeli onda daći to sad sve odjedanput, to najčešće je najgori mogući put. Ja sam zaista posvjedočila male, konzistentne, svakodnevne radnje. Meni dođu pacijentice i mislim ja da radim u privatnoj poliklinici koja je fokusirana na rad s pacijenticama i pacijentima koji boluju od različitih tegova štitnjače. Najčešći problemi su onda upravo metaboličkog tipa, dakle i dobitak tjelesne težine i različite druge bolesti u podlozi koje su često povezane sa štitnjačom, od inzulinske rezistencije i različitih drugih stanja i onda je zapravo njima odmah, ja bi sad sve i odmah. To je najlošiji put i mi zapravo krenemo u reviziju njihovog dana, to mi je najvažnije što mogu ih pitati i onda samo gledam gdje će biti ta rupica u koju ćemo moći ubaciti nešto novo i to doslovce 3 stvari. Ili gdje će biti taj moment kad ću moći pacijentici reći ok, sad ovo što radiš stvarno, ajmo sad to isto raditi, ali sa ovim stvarima. Znači, ješćeš isto u isto doba, ali ćeš probati zaista narednih mjesec dana podvući crtu sa ovim i ovim izborima. I da vidimo je li tada bolje. Ono onako gledaju razočarano, aha, to će biti to, znači to je to. Znači 3 stvari i ništa, znači ne onaj suplement koji sam kupila, ne ona 3, ja kažem ok, doći ćemo i do toga, ali najčešće zapravo idu sa velikim željama, koracima i to onda ne uspijeva. Ne, ja im kažem pašće u vodu. Pitaju me jelovnike za mjesec i po dana. Ja kažem šta će vam jelovnik za mjesec i po dana? Da znate 25.11. da morate jesti avokado. Znači zašto? Da se bacite u očaj kad dođete u trgovinu pa taj avokado je gnjecav i trul pa ga ne možete kupiti. Znači vi morate naučiti, vi se trebate zeducirati, ja ću pokušati pomoći, ali na vama je da osvijestite zašto to radite, zašto bi trebali doručkovati ili zašto vam tijelo govori da radije ne doručkujete odmah čim otvorite oči. Zašto bi trebali spavati, znači da imamo nekakvu glavu i rep u tom životu. Teško nam je. Meni moj sinoć dao zeleno svjetlo da budem nemajka i spasio me. Mama, dani kruha, ali nemoj ništa peći. Ovako i nakon ćemo sve pojesti što drugi donesu i nemoj, molim te. Ja sam toliko bila sretna, taj pritisak isto. Pomogao mi je da idem spavati. Išla sam već u 11, nisam išla već u ponoći 1 jer bi vjerojatno išla već oko 1.
I onda bi se danas sve drugčije odvijalo. I sigurno bi sinoć da sam ostala budna, osim što bi pekla kruh, pojela još 3-4 stvari iz frižidera. Jer ne bi išla spavati. Znači, te male sitne stvari, mislim, meni se to događa često. Ako ostanem do kasno, ako radim do kasno, ako još imam nešto za napraviti, onda, znači, srećom imam svijest o tome pa su mi odabiri zadovoljavajući. Ali šta kad je nekontrolirano, šta kad je nekome prvi izbor čokolada, šta kad je nekom prvi izbor keks čokolada, pa malo i pancete nakon toga, pa malo onda, znači pa u krug. I onda ideš već pa se probudiš u 4-5, pa opet. Evo, to su ti problemi koji su zapravo ovaj famozni začarani krug. Negdje ga možemo zarolati ili u pravom smjeru ili će otići u krivom smjeru. I još bi jednu stvar samo htjela naglasiti, odnosno doduše dvije, osim tjelovježbe i sna, hidracija. O njoj se malo priča i zanemaruje kao pa to je pod prehranu ide. A nije, zato što ljudi i potrude se oko prehrane pa im se onda desi još gore probavne smetnje jer zaborave hidrirati adekvatno organizam pa jedu previše vlakana, a voda uz to nije išla kroz dan. Probavno zdravlje, ključno ako ćemo pričati o hormonima. Znači, pričali smo o suplementaciji na početku, razmisliti možda ne o nekim čarobnim biljkama. U svo dužno poštovanje mislim da je izbor bio ispitali ste, dobili preporuku od ginekologice, imali ste neki slijedi put, niste random izabrali. Ali probiotici, razmišljati o tome kako mi je crijevo, kakva mi je probava. To je jedan važan simptom koji uopće ljudi ne povezuju sa hormonalnim zdravljem, nego kao pa jeo sam, nisam jeo, imam i svi u obitelji sporu probavu. A zašto su imali svi sporu probavu? Postoji li nekakva genetska i hormonalna podloga u svemu tome? A često ima je. I disbioza je nešto o čemu se zapravo isto još uvijek malo priča, iako je osviještenost sve veća, a ona u hormonalnoj ravnoteži nam je iznimno važna. I ona je taj jedan važan element. Eto. Jako puno toga ima, nije ni čudo da se ponekad malo ipak pogubimo. Jeste li zadovoljni svojim zdravstvenim stanjem, pritom isteći na fizičko, psihičko, emocionalno stanje, zapravo pitanje izgleda jako jednostavno, no nije. Majo, kakva je to tajna veza između hormona i mentalnog zdravlja? Pa, što nisam već odgovorila to pitanje. U povratnoj sprezi, ako sam optimistična, ako ispred sebe stavljam realne ciljeve, evo recimo slušam tebe pa kažeš da trebamo vježbati. Ja sam sigurna da 95% ljudi od ovih nevježbača kao još da idem i vježbati, jer ti kad slušaš kao morala bi ovako kuhat svaki dan jesti, sad govorim iz pozicije žene koja radi negdje u nekoj firmi do 6 popodne i ima doma obitelj. Pa onda bi još trebala 2 puta tjedno barem ići vježbati. Kad to? Kad ću ovo? Kad ću ono? Da sve stavimo u neku realnost, samo da odšetamo do posla i nazad nekih 10-15 minuta u jednom smjeru i drugom smjeru, ali kao da se žurimo, to je već napraviti to spada pod nekih 5-6 tisuća koraka u danu, to je sasvim dovoljno, samo da se taj organizam pokrene. Tako niz drugih očekivanja. Veliki dio ide iz samopouzdanja, to je ono direktno psihički sam sebe zaubit kad ga nemaš, gdje ljudi s niskim samopouzdanjem kažu da se zapravo ne smiju razotkriti da su loši u nečem, jer ako me razotkriješ da sam loša u nečem, onda ću sad cijela urušiti. I onda kad pitam ljude šta mislite, kakvi su ljudi koji imaju visoko samopouzdanje, što misle o sebi? I onda kažu nešto što nije točno. Uglavnom odgovor bude nekom koji ima visoko samopouzdanje, taj je misli o sebi da je najljepši, najpametniji, da sve može. A to zapravo nije istina. Imati visoko samopouzdanje znači upravo to imati svijest o sebi. Da, ja sam dobra u tome, grozna sam u ovome sam ljena, ovo mi se ne da, ovo ne želim nikad raditi i nemoj me molim te s tim, a jako volim ovo. I taj neko će dati sebi dozvolu i zapravo upravo to, sudjelovati više u stvarima koje nas opuštaju i vesele, jer ja ništa ne moram. I pitanje je na šta mi sve to pristajemo, šta kao okolina od nas očekuje, pa evo da se opet vratimo na posao, jer je to po meni najveći izvor stresa, rekla bih. Jer je to... Većina života. Kako? Većina života, znači više smo na poslu s kolegama nego doma sa svojima. I ako u toj satnici ogromnoj su pred nama neki zahtjevi od koji ja kad radim sa visokim menadžmentom
I kad to njih pitam, oni isto održavaju taj neki krug ispunjavanja nečijih očekivanja, zapravo nitko nema ta očekivanja, nitko ne bi htio imati ta očekivanja, ali svi se ponašaju po tome. Pa evo tako jedan direktor, žena ga je poslala na terapiju, da se s njim više ne može niti družiti, ni razgovarati, da bi ona zapravo htjela rasti, ali frajer ode u 5 ujutro i vrati se u 8. I kad dođe kući, sjedne pred televizor i nestane momentalno. Ja ga sad pitam šta radi od 5 do 8, opet analiziramo dan, ode ujutro neki trening odraditi, pa uzme kćer, odvede ju u vrtić i onda dođe na posao prije svih, da bude primjer, onda i da napravi nešto svoje od sat i pol, onda svi počnu dolaziti normalno na posao, onda je s njima do 4 do njihovog kraja radnog vremena, onda on još ostane duže, jer kakav bi on bio direktor kad bi on otišao prije svih. Jedno pa ti nisi normalno. Mislim. A onda šta se događa sa zaposlenicima, ni oni ne idu u kući u 4, jer šef je tu. Pa ti ćete svi u ludnici završiti. I tako da dobije zabranu ostanka na poslu do 4 ako je došao u 7 sati, ne možeš biti do 4, možeš biti do 3. Tako ti je radno vrijeme 8 sati da si zakon zadovoljio i to sve. Naravno nisu se na kraju rastali, sve je bilo ok, ali količina tih disfunkcionalnih vjerovanja njegovih, pa onda njegovih zaposlenika, mi zapravo to trebamo ispitati da bismo vidjeli šta mi od sebe očekujemo, jer to stvarno okolina od nas očekuje. Ako ne znate šta okolina od vas očekuje, pitajte. Pitajte svog šeficu, jel ti od mene očekuješ da ja sad kad si mi dala to i to, pa onda ćete čuti jedan normalan odgovor, jer najčešće i šefica normalna osoba i ona ima to sve doma. Nego je to sve, ja mislim da ti misliš, ona misli da ja mislim i tako upravo. A zapravo, iskreno je šta bi ja, moja najnovija parola, radi maksimalno u minimalnom vremenu. Da se može što više odmarati. Jer u odmaranju je organizam zdrav, imaš vremena za razmišljati, jer ti, za regeneraciju, jer ti od ludila nemaš kad ni smisliš šta bi radio. Kao samo nešto izvršavaš. I da, kad bi sve išli tako ispunjeni, smo svi isti, super sve cure su rekle. Svako od nas drugčija osoba. Neko će naći u sportu taj ispušni ventil. Ja volim šetnje, prezirem sport kao kategoriju, da mi neko kaže da moram biti negdje 2 puta tjedno u isto vrijeme. Sad čim je neki raspored uvijek isto u rutini, ja sam luda, pa da mi daš najbolje jelo svaki dan da jedem, meni to ne odgovara. Neko baš to voli. Tako da nema recepture, ali je glavna stvar je da ste vi vlasnici svog života i da biste vi trebali napipat šta to vama paše, a da zadovoljavate onaj minimum u održavanju života, raditi svi moramo, samo je pitanje koliko. I ne morate doći doma slomljeni, jer je okej da kažete na poslu 2 sata sami sebi, ja sam mrtva umorna. I sad ako već moram tu sjediti do 4, određivat ću onaj minimum, neki da se ne premorite. Kad dođete kući da ste normalne, jer i sutra moraš doći raditi. I neće svijet stati. Mislim, tu je divna Z generacija, oni će nas jako promijeniti, jer oni više ne padaju na te naše fore i jako drže do tog balansa privatnog i poslovnog. Evo, prekidam. Vratit ćemo se bez brige, imaš jedan cijeli krug. Marijeto, samo da još kratko pitam, možeš se spomenula kako je sve to utjecalo na tebe. Sad kada evo slušam ove priče, kako si ti pronašla sad onda taj neki savršeni balans onoga što ti odgovara, koliko ti je trebalo? Recimo nekakvih godinu dana, ali meni je to dosta bilo vezano za posao, ja sam bila tvoj lik iz tvoje priče, koja je radila prekovremeno, uvijek sam mislila da moram nešto završiti, nešto dodatno, joj, evo još ovo, i onda bi došla doma zapravo pregorena i mrtva i često mi se uopće nije dalo niti otići vježbat, niti se baviti s tim, niti šta ću pošteno pojesti, tek bi uzela prvo kaj nađem, sva sreća ne volim slatko, pa nisam tu možda u toj mjeri za time posezala, ali mi je ta nekakva, puno mi se zapravo u glavi promijenilo da ne moram i da je okej da sam umorna, mislim da je vjerojatno s godinama došlo i da je okej da u nekakvom periodu napravim koliko mislim da mogu, evo zaista ja sama sebi kažem nastojim biti najbolja i to je to, nastojim. Sad kako ispadne,
ok sam s tim. Hvala puno, evo malo smo produžili pa ćemo ovaj posljednji krug malo ubrzati. Petra, pitali smo čitateljice o najdominantnijim pojmu koji su zamijetile kod sebe u proteklih 6 mjeseci. 18% njih kaže da je to pad energije, umor 16%, debljanje u struku. Kako se to hormonalni balans mijenja kroz godine, koje su ključne stvari na koje treba sad paziti da bismo dugoročno očuvali svoje zdravlje? Pa, nakon pada energije i često umaranje treba prvo u opći koncept dana smjestiti. Dakle, ja bih tu rekla da je ovaj burnout o kojem smo pričali na poslu jedan od glavnih uzroka manjka energije i kroničnog umora danas. Ne kažem da ne postoji endogeni uzrok. Vjerojatno ima neki dio ljudi i endogeni uzrok manjka energije i čestog umaranja, ali treba uzeti i kako mi živimo. Da li živimo užurbano, da li živimo mirno, da li se držimo prehrane tjelovježbe ili ne. Drugo je debljanje, naročito u struku, isto tako. Vrlo često vidimo da, pogotovo kod ljudi koji rade noćne smjene, je manjka sna, takvog načina života, da se debljaju, naročito u struku. Debljanje u struku je povezano sa dobitkom visceralne masnoće, znači visceralnog masnog tkiva koje je hormonski aktivno. I upravo bi to bilo simptomatologija koja bi vas mogla dovesti do endokrinologa, da se vidi zbog čega to nastaje. Povećana količina visceralne masti povezana je sa inzulinskom rezistencijom koja onda, evo, začarani krug. Dakle, imamo debljinu, pa imamo inzulinsku rezistenciju koja vodi u debljinu i tako se to lijepo sve vrti. Da bi to odvrtili, trebamo vidjeti u stvari pozadinu svega. Htjela bih se samo vratiti na tjelovježbu i PCO i sve. Naglasila bi ovako, kod policističnih jajnika uvriježeno je nekako mišljenje da se radi, da je povezano sa debljinom. Međutim, imamo više fenotipa, pa i kod mršavih žena, fenotipskih mršavih žena, imamo policistične jajnike. A što se tiče tjelesne aktivnosti, dakle, prva stvar koja je povezana sa dugoživućim životom, znači longevity, danas se po svim tim časopisima znanstvenima vodi bitka šta je to longevity, šta nas dovodi do dužeg života, upravo tjelovježba igra glavnu ulogu i jedan od zadnjih članaka koje sam čitala govori upravo o povezanosti tjelesne aktivnosti sa duljim životom, gdje su uspoređivali pacijente koji su vježbali, a recimo bili su pušači, i oni koji nisu vježbali, a živjeli su zdrav život. I duže su živjeli ovi koji su vježbali, a svejedno živjeli zdraviji ostatak dio života. Tako da, evo, tjelovježba djeluje pozitivno na više faza hormonskog zdravlja. Ovdje je nabrojeno dosta simptoma koje mi vidimo kroz našu kliničku praksu. I evo, pozivam sve da proširite svijest o tome u vašoj zajednici, među vašim prijateljima, obitelji, da se javite stručnim osobama i da popričamo malo o simptomima i da li tu ima možda nekog endokrinološke bolesti ili nema, ili je to zbilja povezano samo sa načinom života. Hvala puno. Doktorice Pudilj, evo ponovno ću malo do vas. Što žene sve mogu očekivati tijekom perimenopauze, menopauze, koji su i postoje ili uopće jednostavni načini za olakšavanje naših simptoma? U biti, ako uzmemo da je prosječni vijek žene negdje 80 godina, iako je to više, a da perimenopauza počinje već sa nekakvim prvim simptomima sa 40 godina, onda bismo trebali prvo biti svjesni da smo pola života u toj peri i menopauzi. Tako da to nije nešto gdje završava naša reprodukcija i važnost, nego je u stvari jedna polovica života u kojoj se od nas još puno toga očekuje. Tu bih spomenula da nekakva preventivna priprema, da tako kažem, prevencija za menopauzu i perimenopauzu bi trebala početi već sa 35 godina, znači negdje sredinom
30. godina, kada bismo trebali razmišljati o tome što je upravo kolegica spomenula, znači da je jako važnu ulogu ima tjelovježba i održanje mišićne mase. Mi kad idemo u tjelovježbu i ušli smo u perimenopauzu, tada u stvari ne dobivamo nove mišiće, nego je ideja da zadržimo svoju mišićnu masu koja nam onda omogućuje i da imamo dobar lokomotorni sustav i sve ostalo na što tjelovježba dobro djeluje i na raspoloženje i na rad mozga i na kardiovaskularni sustav i sve navedeno. Znači, održavanje tjelesne težine, održavanje mišićne mase. Treba razmišljati o prehrani koja nam koristi u toj životnoj dobi. Znači, tu sad smo već imamo iskustva i znamo što je ono što nam koristi i što nam treba. Nije ideja prvenstveno razmišljati o suplementima, nego moramo biti svjesni da vitamin D, da kalcij, da omega-3 masne kiseline, vlakna, prehrana u stvari u kojoj dominira povrće, koje bi trebalo biti negdje cca 450 grama na dan, samo da znate koja je to količina orijentacijski, je nešto što u stvari su pod navodnicima suplementi. Znači, to je način na koji trebamo razmišljati o suplementaciji. Jasno da je ponekad postoje razlozi da izmjerimo sve navedeno, pa ako vidimo da je deficit zaista veliki, onda se pristupamo suplementaciji, ali samo da bismo stigli do neke normalne razine, a onda ju dalje održavali promjenama i prilagodbom naše prehrane da ti izvori budu u redu. To je toliko što se tiče ove nekakve pripreme, znači koju trebamo uvesti već prije. Isto tako treba zastati i malo razmisliti o svom emocionalnom zdravlju ili stresu, kako god, i naučiti se nositi sa tim izazovima u životu. Znači, nekakva meditacija, yoga, priroda, razmišljanje uopće, gdje napravimo jednu pauzu u danu i malo razmislimo gdje idemo, šta želimo. Sve to je nešto što se treba uključiti u pripremu za ovu perimenopauzu i menopauzu. U tom razdoblju, znači menopauze i perimenopauze, prvo dolazi do pada estrogena i progesterona, odnosno tom padu prethodi jedna fluktuacija tih hormona. Svi znamo da te promjene mogu biti vrlo izazovne. To su nam prije svega valunzi, za koje su najviše odgovorne te fluktuacije hormona, kad su oni jedni jako visoki, a sutradan je estrogen jako nizak. Iza toga je nesanica. Nesanica, ako nemamo kvalitetan san, upadamo u ovu priču sa povećanim kortizolom i preživljavanjem i potpunim disbalansom. To je isto jedan jako veliki izazov. Iza valunga imamo promjene raspoloženja. Znači, u toj dobi, kad nam hormoni fluktuiraju, jako često dolazi do poremećaja ili u smislu depresivnosti ili u smislu anksioznosti. I jedna i druga poremetnja je nešto što jako utječe na kvalitetu života. Dobitak tjelesne težine. Ako nismo se prilagodili u onoj prethodnoj fazi, većina žena u toj dobi lagano dobiva na tjelesnoj težini, zato što mišićna masa troši više energije, zato što u nedostatku hormona imamo androgenu predominaciju, pa nam se onda masno tkivo nakuplja oko trbuha
I u biti to je još jedna opcija koja nas onda vodi i u metaboličke poremećaje. To je ta priča i onda iza toga imamo još i ono što uvijek ostavimo na kraju, ali što je isto važno, a to je da nam se događaju poremetnje u uroginekološkoj regiji, odnosno imamo suhoću rodnice i često su praćene ponavljanim infekcijama i događa se to da nam spolni odnosi postaju nelagodni i bolni, pa ih potpuno izbjegavamo i na neki način tu priču loše komuniciramo sa svojim partnerom. E sad, kako možemo ublažiti sve te, cijelu tu priču? Jaki simptomi menopauze, ove prve koje sam nabrojala, to su znači valunzi i promjene u emocijama, bile one anksiozne ili depresivne, su uvijek kao i nesanica, su uvijek indikacija da se uključi hormonska terapija, barem u kratkom vremenu dok imamo fluktuacije hormona. Zato što je dokazano kliničkim studijama da u toj fazi prvoj nastaju značajne promjene na krvnim žilama zbog svega navedenog. Tako da je apsolutno korisno taj dio prebroditi uz nekakvu pomoć hormonske terapije. Osim hormonske terapije, za ublažavanje simptoma nam pomože i fitoterapija, cimicifuga raceminoza nije samo suplement, nego određeni preparati su registrirani kao lijek i oni jako dobro djeluju na ova prva 3 simptoma. Također lokalna terapija estrogenima, lubrikanti ili laserska terapija za uroginekološko područje apsolutno ima dobre rezultate u toj uroginekološkoj lekciji. Što još nisam rekla u vezi s tim? Da, to je u principu ono što bi nam tu koristilo. Ja bih rekla još da pacijentice kad dođu do mene, odnosno do ginekologa u ovom kontekstu, su u stvari vrlo precizne. One žele da dobiju vrlo jasne i konkretne odgovore vezano uz ovu temu. Prvo što žele jeste da ih se sasluša i da ih se ozbiljno shvati u kontekstu njihovih problema vezanih uz ovu temu, a onda iza toga žele da im se objasni stanje koristeći nekakvu based evidence, znači na dokazima baziranu medicinu, šta im se događa i koja im se terapija nudi. Iza toga u biti od mene traže nešto što često izlazi iz konvencionalne ginekologije, a to je da im pomognem kako da se nose sa dobitkom na težini, kako da se nose sa nesanicom, kako da se nose sa seksualnim problemima, sa umorom i u biti pred mene stavljaju jednu vrlo izazovnu priču. Osim toga, nije nevažno znati da svaka od tih pacijentica dolazi sa svojim individualnim stavovima i nekakvim kulturološkim stavovima koji su vezani uz menopauzu i uz starost i vi onda u cijelu tu priču trebate uključiti i taj jedan problem. Evo pa ako mi možete pomoći. Jel može drugo pitanje, molim vas? Da. S obzirom da je velika stigma od hormonalne nadomjesne terapije, koji mi put trebamo uopće proći da nam neko ovako to predloži? Jer većinom ako gledamo u medijima, to je ono, ne dođeš raditi. Čini mi se da sve žene koje su imale problema, policistični jajnici su bolje prošli od nas,
koje smo uvjetno rečeno zdrave i onda se patimo 5 godina sa balonzima, nespavanjem i ostalo. Ja se slažem s vama da je situacija bila takva, odnosno primjećuje se da se situacija značajno poboljšava u zadnje vrijeme. Tako da sad, barem ja primjećujem, da mnogi moji kolegi u stvari puno više propisuju hormonsku terapiju jer postoje smjernice koje kažu da treba apsolutno sa svakom ženom pričati individualno, treba uzeti u obzir njenu obiteljsku anamnezu, osteoporozu, Alzheimer, kardiovaskularne bolesti, bolesti dojke. Za sve to postoje aplikacije u kojima vi možete izračunati rizik za tu ženu, dobro bi da li je ona niskog rizika, srednjeg rizika, visokog rizika i na taj način stratificirati njene individualne rizike kako bi joj predložili najbolju terapiju baš za nju. Tako da mislim da, ako vas mogu ohrabriti, da u tom kontekstu idemo u dobrom smjeru i da je sve bolje, više i jače. Nije da opravdavam svoje kolege, ali dosta su i nekakve predrasude koje mi imamo kao sredina, ili nekakve medijske opcije koje su plasirane u biti dovodile ginekologe u situaciju da one u stvari moraju vama objašnjavati sve step by step da bismo došli do nekog zajedničkog rješenja i onda bi oni odustali pred tim velikim kolačem. A sad nekako već žene su puno svjesnije, ja sad imam puno žene koje mi dođu i uđu i kažu znate, ja mislim da sam ja za hormonsku terapiju, ali naravno voljela bih znati sve u vezi s tim, da znam šta se sa mnom događa, kako si mogu najbolje pomoći i šta trebam raditi. Tako da su one već dođu sa ja bih. I na taj način je ginekolog u drugačijoj situaciji, odnosno lakše mu je onda komunicirati. A da je zadatak ginekologa da vas koji ste a priori ne, kažem joj pa znate bit će vam ljepše ovako, to je vrlo teško, svjesni ste toga i vjerujem. Evo. Puno hvala. A ja i dalje tražim pomoć. Ja bih samo dodala da je svaki lijek dobar kad je u pravoj indikaciji dan na terapijsku listu. Tako isto i hormonsku nacionalnu terapiju ginekolozi propisuju u Hrvatskoj. Ja nemam iskustva, iskreno, sa time, ali vrijedi i za sve drugo, ne samo za to. Dakle, kad je u pravoj indikaciji, znači kad se uzme detaljna osobna anamneza, obiteljska anamneza sadašnjih tegoba, onda se može postaviti u stvari jeste vi kandidat za to ili niste. Evo, kako bismo ostavili još vremena za pitanja, možemo preletiti ove iduće slajdove. Kako smo riješili? Ponovno vidimo što su to naše čitateljice odgovorile. Možda jedno onako poluzajedničko pitanje, uopće riječ za Karmin i za Maju. 29% ispitanica ne doručkuje i 40% žena Maju jedne više u stresnim situacijama, ali kad odgovaramo na ovako neke ankete, onda sve znamo. Sve nam je vrlo jasno kako bi trebalo biti, gdje bi trebalo biti, ali kad to treba primijeniti na sebi, kad treba sebe staviti zapravo na prvo mjesto, ponekad često reći ne, da ne znamo. Ovo je kad treba doručkovati, sve znamo, ali opet onda odemo u pekaru, uzmemo nešto loše. Vidite kako je predrasud, odmah debljaju sve, znači najgore moguće, slatkiši, testenina, kruh, smrt, remete izlučivanje, sve znamo, sve smo odgovorili kao načelno. Šta je mikrofon? Ne znam je li treba, može. Ajde, bolje ćemo. A u suštini, primarna funkcija ugljikohidrata je da nam daju energiju, jel? Pa bi to prvo bilo, ne, točnije možda. Ali je strah ogroman, prije svega, pa onda kortizol skoči. Ja bih htjela samo dodati, evo, drago mi je da se dotakli mišićne mase. Nekako vrijedi uvrijeđeno, idem na dijetu, ješću samo povrće. I proteini se zbilja izostavljaju iz prehrane i to dovodi do u stvari jako velikih posljedica kasnije. Osim mišićne mase, bitna je i ta koštana masa koja postiže svoju vršnu vrijednost do 29. godine života.
Znači šta smo do onda postigli u svojoj koštanoj masi, to je to za života. I ako neko ne postigne do tada svoju vršnu koštanu masu, prije će otići u osteoporozu kada jednom krene menopauza i kad padne ta razina estrogena koji nas u stvari čuva osteoporoze. A osteoporoza dalje vuče sa sobom svoje posljedice. Tako da treba dići malo svijest šta je to pravilna prehrana i to ne znači... Čemu to služi? Tako je, dakle to ne znači izbaciti sve i ješću samo povrće i voće, ne. Baš suprotno, dakle proteini koji nemaju visoki kemijski indeks kao recimo slatke žitarice ujutro, koje nas vode u onda reaktivnu hipoglikemiju, pa brzo poželimo slatko u 11 sati ujutro, pa onda cijeli dan bježimo za tim slatkim. Dakle, sam doručak bi trebao biti visokoproteinski. Evo, mislim, vi možete sigurno bolje od mene, ja znam šta mi našim pacijentima sa šećernom bolešću i debljinom sugeriramo. Dakle, proteinski obrok ujutro koji onda taj pik inzulina i pik glukoze smanjuje i ne dobijemo kasnije u danu želju za slatkim. Tako je. Nego se lanac se tu već u startu modificira, prekida kako god želite. I isto tako, ovo što ste spomenuli, slažem se s vama uvijek riječi, to je što izbaciti. Stalno pričamo o izbacivanju. Ja, šta onda? Šta ćete ubaciti? Znači, nikad se ne daje taj naglasak čime ćemo to zamijeniti. Ako smo nešto izeliminirali, upadamo u klopku da će doći do određenih deficita, dugoročno gledano. Nama dolaze nerijetko žene koje su prešle na plant-based prehranu, upravo iz želje da se poboljšaju zdravlje, a njihova plant-based prehrana onda završi na pekari. Plant-based, pod navodnike, nažalost. Plant-based, znači biljna osnova i silne želje, ali onda zapravo umjesto da jedu povrće, voće, da nose sa sobom obroke, završe nerijetko opet u krivim prehrambenim odabirima. I onda se vratimo na tome, jeste li zaista sigurni da je ovo dobar model za vas, jel? Da se možemo ipak vratiti nekim proteinima, barem lakto-ovo princip prehrane. Znači vratiti nešto što će dati tu podlogu koja će održati mišićnu masu, koja će održati koštanu masu, i pomoći na taj način. Ali strah, ja mislim da je dosta jak isto faktor. Strah od zdrave prehrane, strah u provođenju zdrave prehrane od toga da to moram sad održati, strah ili grižnja savjesti kad ne provodimo pravilnu prehranu, znači vječito stres. I ja pokušavam, stvarno zaista pokušavam, jer ne znam koliko uspijevam, osnažiti žene i pacijentice, prije svega najčešće nam jesu žene u pitanju, da prestanu se bojati više te hrane i prehrane, jer to onda možemo se pozdraviti odmah na vratima i mogu dalje ići i kod Maje, i znači ta borba i isto tako osvještavanje regulacije gladi i sitosti, strah od gladi, trešću se, pa ja kažem šta će se desiti, pa trešće mi se ruke, da ne govorim znači o hipoglikemijskim stanjima ozbiljnim koji zahtijevaju intervenciju, nego govorim o tom osjećaju slabosti, nelagode, kada osjete glad, kada ih pitate gdje im je ta glad, znači uopće ne znaju locirati, baš jaka zapravo nelagoda. Ovisnost o hrani. Tako, nego zapravo ovisnost o odsudstvu nelagode. Ja ću vam reći da je meni kontekst posta vrlo korisna priča i alat za svaku ženu da je osvijestiti da zapravo moraju osjetiti ponekad tu nelagodu u kontekstu prehrane i hrane i da zapravo najbolje rezultate možda ne daje to što jedem, nego koliko često jedem, što radim između obroka, da li non stop nešto jeduckam i pijuckam. Prvi vam dođu roditelji zabrinuti s djecom u dječju kliniku za dječje bolesti i kažu moje dijete ništa ne jede, neće ništa da jede, a dijete drži ledeni čaj u ruci. Pa normalno da ne jede kad nosi infuziju sa sobom, maltene. Znači on cijelo vrijeme natankava sa glukozom. Tako i mi. Ali ja ništa danas nisam jela. Šta ste jedla? Pojela sam krikera 2, pa sam onda one napolitanke uzela, onda je popila kao 2 Nescafea, ali ništa ja sam jela. Ništa ja danas nisam. Naravno, niste sjeli, niste uzeli noz u živjelicu i realno zaista niste kao čovjek sjeli i pojeli. A cijelo vrijeme smo na dostavi glukoze, u organizam. Evo, ja bi se zavišla taj nekako strah i zabrinutost. Evo, kratko rečenje, samo još, ovo prekratko traje, htjela bih samo još reći, znači, visoke ciljeve si mi kod mršavljenja, promjena i svega stavljamo, a u stvari treba minimalno 3 tjedna da se nova navika osvoji. I to je jedna po jedna. Tako, i to je jedna po jedna, tako. I u stvari to je nešto što ja volim svojim pacijentima u ambulanti naglasiti.
Pogotovo kod mršavljenja, jel da, nemojte očekivati velike grandiozne rezultate, nego malo po malo. I u stvari kažem koji je moj cilj, s čime ću ja biti zadovoljna na sljedećoj kontroli. Recimo, mršavljenje 5% kilaže. To nije puno. I to svi se začude, svi kao misle da ću ja sa 30 kila očekivati manje sljedećeg. Ne. 5 do 10% je ono što ja želim. I što je prihvatljivo i što je za organizam zdravo. Ali sve, bilo koje promjene, barem 3 tjedna da se toga konstantno održava. Recimo, doručkovanje, ako se uključi doručak, onda ajmo barem 3 tjedna svaki dan doručkovati. Ili postiti, ajmo postit, ali stalno se držati. Ovdje je spoj edukacije, razvijanje navika. Ja sam bila nekoliko godina ujutro doručkovao, evo sad doručkujem. Jer sam tako sebi rekla, nećeš popit kavu dok ne staviš u usta, pa zalogaj, ali ćeš ti to progutat, pa pola banane nekad, šta god. I onda sam s tom navikom došla do toga da sad stvarno ne mogu sjesti popit kavu bez da sam nešto pojela. Opet, to jedan dan ću biti gladna ko vuk i ispeću si 2 jaja na oko i tostirat kruh i to razmuljat i maslac još namazat. A nekad ću se uzeti, evo, zobene, pa kako mi je taj dan? I nikad nemam tih planova 7 dana unaprijed. Ali i edukacija oko hrane, oko bilo čega zapravo, mi stalno mislimo da znamo šta je zdravo jedenje, pa onda slušamo od sportaša kako će oni malo laganu tjesteninu, čuj, to je iz naše percepcije, ta lagana tjestenina je puna šećera, to uopće nije lagano, odnosno je lagano način da ćeš brzo to sagoriti, pa ćeš biti gladan opet za sat i pol. I da je zapravo puno bolje pojest komad ribe ili mesa sa nekim povrćem. Ja sam neko ko jede kruh s kruhom. Znači, kad jedem tijesto, isto malo moram. Ali neću pojesti pola kruha, nego šnitu kruha. I nikad nisam gladna. I zapravo sam uvijek najbolja i najmršavija kad jedem u danu, stalno kad sam gladna. Ali treba otpatiti dio kad pretjeramo u hrani, da se malo taj želudac smanji. E sad, strah od bilo čega, stres, taj kortizol stvara ili kod ljudi, ili rupu u želucu, koju pokušavamo zatvoriti, stalno nam daje signal da smo gladni, jer je ta kiselina se zapravo unutra, to ćete vi bolje objasniti kako ta kiselina zbog toga dođe. I da bi mi tu kiselinu umirili, imamo dojam da nam je puno bolje i lakše kad nešto žvačemo i gutamo. A ima ovaj drugi tip ljudi koji zbog te kiseline im se želudac stisne i onda ne mora ništa jest. I dugo mogu biti bez hrane. I čak i kad su gladni, lako to mozak preskoči jer te zapravo ne znaš što gledaš hranu, li ti jeo hranu ili hrana tebe. Tako da, sigurno su u boljoj poziciji ovi drugi u smislu izgleda, ali opet dugoročno zdravljenje, kiselina, refluks, opet zdrmani hormoni. A ovi šta jedu imaju pak onda problem i sa tom pretilošću. I ljudi rade uvijek dramu oko toga, pa ne stignem ja jest. Znači, zaista se mogu cjeloviti obroci, funkcioniraju i kad uđeš u pekaru. Pa recimo, jedan burek sa sirom ili mesom uz jogurt je jedan cjeloviti obrok. Znači, bolje opet to pojest nego prazna nekakva peciva. I drugo, jest stvarno moramo. Znači, jedina aktivnost koju oko toga moramo imati da prije nego što ćemo jest, da odlučimo šta će to biti. Marijeta, evo, morat ćemo lagano provoditi kraj ako neko još ima pitanja. Hvala još jednom na dijeljenju ovog iskustva, stvarno je bilo hrabro. Postoji li još nešto što bismo trebali reći ovim divnim ženama koji se danas sreće? Pa evo, ja sam rekla da ja nastojim i dobro se hraniti, nastojim i redovno vježbati, pa mislim da je to dovoljno. Nemojte se stvarati prevelike ciljeve, sve se može pomalo, male koraci, to je to. Sjajno, hvala puno, ako netko ima pitanja. Slobodno dignite ruke. Imamo hrabri. Zapravo ne da hrabra, ja nemam pitanje, nego više samo bih se složila sa ovim koliko je zapravo individualiziran pristup. Recimo, ja sam imala hipotireozu i prošla sam 4 doktora, od kojih su mi 3 dala Eutirox, postala me doma, međutim,
danas jesu bili bolje, ja sam bila sve muđa i muđa. Dok evo imam slučaja, nisam došla u Leptir i bila je divna doktorica koja mi pitala, a što vi zapravo? Ja sam ne želim više nikad leti sa 28 godina, a šta bi vi? Ja kažem, pa ne znam, evo vi mi recite, tako da smo i promijenili prehranu i počeli smo vježbu, odnosno ja, ne, možemo to 2 mjeseca pokušati, pa ćemo reći što će se dogoditi, kao neće da umreti 2 mjeseca. I stvarno jesam promijenila i prehranu i počela vježbu, pa 2 mjeseca su nalazi bili malo bolji. I onda smo to produljili na još 2, pa na još 6. Ali samo želim reći da mi je nevjerojatno drago da te netko zaista se sluša i da čuje tu tvoju situaciju, a ne da recimo 3 doktora prođe, ne, niste normalni, vi niste doktor, uzmite tablete i idite doma. I stvarno nisam bila u računima niti za supruga, niti za djecu, tako da, evo, samo želim reći koliko je bitno stvarno slušati pacijenta. Hvala. Pa sve više dobivamo upite o prehrani kod bolesti štitnjače. Isto tako i preporučujemo dodatke prehrani koji se danas nalaze na tržištu za zdravlje štitnjače. Ali u svakom slučaju, jel uzimate terapiju i dalje? Ne, znači ja sam u potpunosti tablete, nema više štitnjače mi ko bednica, sve super. Ali dala sam i otkaz, pa sad sve još vjerujem. Mijenjaju se smjernice liječenja hipotireoze, tako da danas više ne bježimo k tome da što prije uvedemo terapiju. Treba baš to sagledati u fazi života, jel se planira trudnoća, ne planira trudnoća i tako djelujemo. Ali drago mi je da nemate sad trenutno potrebu, svakako trebate redovito pratiti hormone. Hvala vam puno, evo da lagano zaključimo, osim što trebamo svi dati... Evo imamo još pitanje. Dva. Htjela bi još nešto podijeliti s vama. Tema menopauze. Ja sam Martina, imam 43 godine, već 2 godine sam zapravo nemam menstruaciju. I nemam nikakvih problema. Dakle, nemam znojenje, nemam anksioznost, nemam... Znači, sve ono od simptoma što kao prati menopauzu, ja to nisam imala. Sve ove 2 godine ja to nisam imala. Koji je razlog, tome ne znam. I više mi je ne bi stvaralo to što sam zapravo tražila, ja bi trebala sad imati. Oni kažu... Evo je glava odmah Ja bi sad trebala imati to, ja to nemam. Pa možda ja uopće nisam u menopauzi. A ja onda kod ginekologa nemam menstruaciju, stalno radim test na trudnoću, za ovulaciju, stalno pratim sama sebe, ali meni zapravo sve to što tamo je navedeno da je menopauza, ja to nemam. I sad dođem kod ginekologa, prvi put, drugi put, u 2 godine sam bila sigurno 6 puta i ja sama na svoju inicijativu odem u laboratoriju i izvadim sve hormone. Ne morate tako često, ne morate, ali ja sam sama sa sobom mirnija. I dobro, sad ovo proljeće, pa možete malo pokušati, da sam sugerirala od ginekologa, jer možete malo pokušati uzeti hormonsku nadoveznu terapiju, jer čisto čuva kosti, kožu, tonus, onako, bit će on to sve bolje u životu. A imam još jednog drugog prijatelja, koji mi je prijatelj ginekolog, a nije moj ginekolog. On je samo ginekolog, moj prijatelj, nije moj ginekolog. Martin, znaš, ja sam sad dobila preporuku da bi trebala biti te hormone, kažem, dobro, rekli ste da ti nije ništa. Pa da, nije. Onda ne bi ništa piti. Ali moja koža, kosa, nokti, to sve, možda ću jednostavno sve sad biti za 2 godine stara. Ne, postoji to, žene su uvijek kroz povijest imale menopauzu i nisu ništa koristile. Znači ima svega. Oni koji još nisu u menopauzi, samo sam htjela to podijeliti se ne bojite. Postoji. Samo će nam se kažem, mislim ti, kao sve živa, a dobro, nije mi sve drugo u životu, imam celijakiju i jedan rezultat, to je jedina, možda malo više drugačijeg prehrana. Sa tijelodjelom nisam baš toliko koliko bih htjela, ali evo, trud. Imam sigurno 8 do 10 tisuća koraka svakog, to imam. Znači, u principu postoje žene koje imaju vrlo blago ili nikako izražene ove simptome koje zovemo simptomi menopauze i koje vrlo jednostavno i glatko u stvari prokližu menopauzu i oni su zaista u skupini u kojoj
hormonska terapija, ovisno o njihovoj, znači, obiteljskoj anamnezi i općem zdravstvenom stanju, nije potrebna. Međutim, kod vas postoji zamka što vi niste u stvari u nekoj fiziološkoj dobi menopauze koja bi bila sa 51 godinu. I u biti vi ulazite puno ranije u razdoblje u kojem nemamo blagotvornog djelovanja estrogena na kvalitetu krvnih žila, prvenstveno, što onda vas vodi u povećane rizike za kardiovaskularne bolesti i za mentalno zdravlje. Alzheimer, demencija i slično. I osteoporoza koja je u stvari jake vazomotorne simptomi, odnosno jake vazomotorni simptomi osteoporoza su u stvari najjača argumentacija za HNL. Znači, kod vas koji ste ušli u menopauzu skoro 10 godina ranije nego što bi bilo očekivati, će se pojaviti ovi svi rizici samo kasnije, vi ste sad dobro, znači nekakve promjene na koži, kosi i koje ćete vi vidjeti, one će se dogoditi za nekakve 3, 4, 5 godina, sad ih ne vidite jer ste dobro. To je ono što ćete vi fizički vidjeti. Inače, idete u ovu priču da su vam povećani rizici za ovo što sam upravo navela i osim toga nam idu rizici za metaboličke bolesti kao što su dijabetes i ove bolesti koje su povezane sa lipidogramom, odnosno nekakvim kolesterolima, dobrim, lošim masnoćama i tako dalje. Tako da u svakom slučaju kod vas bi trebalo napraviti nekakav cijeli metabolički status i status kostiju i prema smjernicama i guidelancima koji su trenutno aktualni, kako sjevernoamerički, tako i evropski, za žene koje ulaze u ranu menopauzu, što je prije 45 godine, su apsolutno indicirana hormonska nadomjesna terapija do fiziološke menopauze ili blizu nje, zbog prevencije, ne poboljšanja kvalitete trenutnog zdravlja, jer vi ste sjajni. Hvala vam puno. Evo ja pitanje, recimo ja u 19. godine imam tirozu i znači to je već 20 godina hodanja kod endokrinologa gdje mi se nikada nije niti sugerirala promjena prehrane, znači nikad niko. Druga stvar, odnedavno imam i migrenu, što mi nitko isto tako nije rekao da li kontraindikacija sa hipotirozom, znači kako da se mi u svemu tome snažimo. Mislim, zapravo mi poprilično kopamo same. Upravo, sad evo, ja nisam dobila odgovor u 20 godina koliko imam tu PSOE U stvari treba uzeti širi kontekst našeg zdravstvenog sustava koji glasi da u javnom zdravstvu mi imamo dnevno preko 30 pregleda u ambulantama i nažalost se ne možemo individualno posvetiti vremenski koliko bi trebali svakoj ponaosob. Zato pozdravljamo ovakve skupove koji dižu svijest o endokrinološkim bolestima. To je jedno. Drugo, velim, u zadnje vrijeme sve češćih upita o prehrani vezano za bolesti štitnjače. Mi imamo jaki nutricionistički tim, tako da na njih to preusmjerujemo. Ovdje prisutan pripravak tiroidal je nešto što preporučujemo svim našim pacijenticama za zdravlje štitnjače. Glavni sastojak je selen, u stvari, i on je ono što mi preporučamo. Dakako, nemojte ići na jodne pripravke, često to čujem, da uzimaju jodne pripravke kupljene u ljekarni bez, kao dodatak prehrane, to će da se vi moći malo, tako je. Tako da, u stvari, nemojte tome bježati, preporučujem ovaj pripravak i kontrolu hormona štitnjače, a isto tako se danas ne naglašava, a to je uzimanje dodataka prehrani sa biotinom kod osoba oboljelih od bolesti štitnjače, to je hipotireoze, jer imamo interferenciju s laboratorijskim nalazima.
I evo, ne znam jel dobro govorim, ali uglavnom često to vidimo. Dakle, žene uzimaju pripravke vitamina B, biotin je jedan od tih sastojaka, a uzimaju hormone štitnjače, onda mi dobijemo jedan nalaz na temelju kojeg mi mijenjamo terapiju, u stvari je možda samo taj dodatak prehrani razlog takvih hormona. Tako da, evo, nemojte uzimati ništa s time. Evo, da samo naglasim zašto je to tako i zašto se to recimo 20 godina vama događalo. Zato što u smjernicama ne postoje, liječničkim smjernicama ne postoje upute o prehrani. Dapače, postoji ključna rečenica koja glasi nije uopće preporučiva ikakva suplementacija, glavni zlatni standard je liječenje, dakle, supstitucijskom terapijom, hormonskom nadomjesnom terapijom, ovisno o tome da li se radi o hipotireozi ili hipertireozi. Ako je u podlozi Hashimoto tiroiditis, ne priča se zapravo o tome da se dodaju određeni suplementi, pogotovo ne na svoj. I onda vam tu liječnik već u startu u algoritmu svome nema šta s vama razgovarati ako on nije dodatno educiran, ako on nije otišao na nekakve daljnje specijalizacije, doktorske studije i sl. Znači njega zapravo, ili ako nije otvoren tome, i onda gleda samo taj okvir, gleda TSH, ne znam da li uopće ponekad i gledaju omjere FT4 i FT3 TSH, a da ne govorim da zapravo u vašim simptomima uopće ne raspravljaju, jer gledaju što je činiti. U tom kontekstu opet taj Eutirox koji se dobije, problem njegov ključno je apsorpcija i mehanizam djelovanja. To isto u smjernicama piše da maknete svu suplementaciju koju god pijete od Eutiroxa i da maknete i kavu od Eutiroxa, znači sve, a ljudi najčešće što naprave poput Eutiroxa za 15 minuta već je kava u akciji. Ili još bolje, idu jest zdravu, pojedu zobenu kašu, vlakna također opet osiguravaju manju apsorpciju, manju iskoristivost. I onda vam liječnik to ne zna, pa povećava dozu, vi dalje niste dobro, a nema zapravo ovih aktivatora koje ste vi spomenuli, selena koji će taj lijek konvertirati, aktivirati, nema cinka, nema. I opet da, pribjegne se nekom jodu, a jod vaš, recimo u slučaju Hashimota, uopće nije problem, jer Hashimoto je uzročnik hipotireoze u vašem slučaju, a ne nedostatak joda. Deficit joda više nije toliko dominantan uzrok hipotireoze kao što je bio u prošlosti. U Hrvatskoj, tako je, bravo, zbog nacionalnog. Da, mislim da isto još netko htio postaviti pitanje, možda da, evo, možda da se obodite. Ja bi samo svoju primjenu, mislim, ovi rezultati vaših anketa koji ste prikazali zapravo pokazuju da mi živimo u jednom pa dosta naprednom i informativnom društvu, što evo, to su očito vaše struke obavile jako dobar posao kroz mediji, naravno. Evo, ja vam samo želim čestiti. Komentar samo. Hrvatska je u stvari jedna zdravstveno nepismena populacija. Evo, i mi to vidimo ne samo ja na svom odjelu, nego i u hitnim službama i u dnevnom razgovoru i tako. Dakle, ovo sve što vi radite, ovdje pozdravljam još jednom She Harmony kampanju koja diže tu zdravstvenu pismenost i po meni to bi trebao biti glavni predmet u osnovnim školama. Da se djecu educira u stvari o zdravlju. Mislim, mi danas imamo roditelje koji dovedu dijete pedijatru sa visokom temperaturom bez da su mu dali išta protiv bolova, protiv temperature i evo sad očekujemo mi tamo nešto domađijati, to nije tako. Sreće pa imamo ovakve skupove, ovakve druženja na kojima, osim što smo odgovorili na brdo pitanje, vjerujem da smo bar toliko utaknuli i pokrenuli. Vjerujem da ćemo se naći još koji puta uz ovakvu temu. Hvala Šiha, hvala svima vama, preostalo još samo damama zahvalim na sjajnom druženju, da ih pozdravimo jednim vrlim pljeskom i da se nastavimo.